Jeste li ikad razmišljali o tome po čemu vas korisnici pamte i koliko to utječe na rezultat vašeg poslovanja? Saznajte kako se istaknuti u očima kupca. Ja sam Mirela i pomažem kompanijama da učine ono što obećaju svojim korisnicima. Kao i u životu, tako i u CX dizajnu kojim se kao konzultant bavim, iskustva itekako utječu na buduće odluke. Kao kompanija trebate odrediti 2 do maksimalno 3 ključne stvari po kojima želite biti prepoznatljivi. Te stvari moraju biti usklađene i povezane sa onim što vi kao kompanija korisnicima uistinu i dajete. Jer ljudi nisu glupi i prepoznaće šarene laži. Brendovi nisu samo logotip i marketinški slogani. Oni su živa bića koja se oblikuju i žive kroz svoje interakcije sa svijetom oko sebe. A jedini način da korisnici osjete brend je kroz iskustvo. Evo primjera. Amazon je tvrtka koja živi kupovinu koja je brza, jednostavna i laka. Na Amazonu kupujemo stvari koje možemo kupiti bilo gdje, ali ih kupujemo na Amazonu jer je brzo, jednostavno i lako. Odredite koji su to 3 ključne stvari po kojima želite da vas korisnici pamte i u njima briljirajte, konzistentno i konstantno. Konzistentno kroz sve kanale i dodirne točke s korisnicima, konstantno u svakoj interakciji s korisnikom. Iskustvo ne smijete prepustiti slučaju. Svaki dolazak na prodajno mjesto, web shop ili razgovor s call centrom ostavlja mentalni i emocionalni otisak u mozgu i srcima vaših korisnika. Zbroj svih tih otisaka gradi ili ruši vašu reputaciju, dovodi ili ne dovodi korisnike na vaša prodajna mjesta i na koncu utječu na financijski uspjeh vaše kompanije. Mnogi brendovi nastali su slučajno, u garaži, ali nisu slučajno postali veliki. Zato odaberite 3 ključne stvari po kojima želite da vas korisnici pamte i u tome briljirajte. Želite li stvoriti brend koji će ostaviti trag u umu i srcima vaših korisnika? Javite mi se da vam pomognem oblikovati korisničko iskustvo koje se pamti. Po dobru, naravno.